Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Jack impagaro, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aysa. Anya ka di ti sikretong? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat, iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ay ayatem, iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamet. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon, tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka ka di ijay balay da Aysa? Una, nagkapu ka kada ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na, kat talaga anaimas tiluto na. Talaga ang nalaing nga agluto ni Aysa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nag-asat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno santo nga agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa nga umuna. Tapno nakasagana ti amin. Si kamot gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi ang nagsopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam ti umay ko Naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay, nagagat kamot nga agluto, nasingpat ka pa'y. Nagpatiray ok pa'y laang mat. Pudno ti bagbagak. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan, di na kon patiray okan, Dennis. Umay kakit din, ta umay ka agsopas, kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asika ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Iso nga ikagumakta agturpos iti mabiit. Sapay la kuma, anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman ang makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapa ak ita. Oops! Anyamot tan? Agdong par kayo pa'y? Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kita am ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Iso adi nung par naklatan? Ha! Chansing samot daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan ang may katisakit na babaan di ta sorry? Di ta ka man lang. Nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami mat
Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Di ta kano ka bang nga ili? Ay, madamang ko man. Kaano kayo kadimat nga agkasarkin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo idi pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man. Ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga'y tikinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog? Napan kami nagbayabas. Ado mo ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot aw-awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag ita tanapigsaak pa'y nga agawir. No bakit akton, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukid dawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayam Alex. Sikamat ni masabat ko. Italang man na makita ka ah. At da trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumat agtrabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang matitilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ka. Umay ka tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat barok. Adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante. Adan sa napanaginatang. Urayom labasitan. Ija ka di tiyandan na panana, ante. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa batan ah. Imbag lang at nakadwa na amag na nga agawin. Adakan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta na irana nga adda ka. Agtudon, ika ka di pa naka-grocery? Imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Wen, nagapo ki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery, iso sinurot ka. Inta nga Ruden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wana, ngam inton makadanon tayo di balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Si Kanti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay apatiray ok. Agpay sumit analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak adalam ta idi? Duamat ti Alex akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanyak. Ti pa'y gaya magkababalin na. Ti kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis. Mapanak tapno makaurnungak.
Awan mo tihos na pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. Adan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No adda kan ton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kan to pulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y kat kanon ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Hapay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Mat. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa ide. No mapanak iti baleda, agluto iti naima sa makan. Iso akay kayat mumatan ti makmapan ijay balayda. May saan napatig agayam ni Aisa. Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtanda ka man dita, Alex. Mapandakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik-nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi boys! Lumabas akpay. Mapanak dita pagtrabahwak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas kalata No jakag ka mali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito paktorya. Oh, hi Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam Alex. Game na game. Apay, siya. Sa anak ka di game? Diyak kamukan ka. Dita ka yon. Oh, napintas mat dadya babae. Nabayag ka din dito'y dadyay? Medyo. Ang nasirib si ka. Pag kunaam anasirib, Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti otot. Ngamno awan ti pusa. Agaayam da. kaya't mo asawan. Nagagitlaang no damangkit kita. Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam. Anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Itamampay nga ibagam. Nga adda na kurso na daam a babae. Gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa.
Iso na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo namot ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak dayta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nasingad nga gayam da Dennis ken Aisa sipud ubingda. Nalaing nga agluto ni Aisa banag apang kayatan launay ni Dennis asumarungkar ije balayda. Ijay matsyudad nagdinong pardalari ken Cora iti dalan. Kat dita nadlaw ni Larry ti madi nga ugali ni Cora. Iti may sangal daw inawis ni Alex agayem na nga agtrabaho ijay syudad. Iti kaaddada ijay syudad nakayawan ni Dennis iti kinapintas ni Cora. Kabayatan na naliday unay ni Aisa gapu iti iliw na ken ni Dennis. Inawagan nga rod ni Dennis daytoy. Papagayam denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda ka din trabaho? Addan, Aisa. Iso na lang ta para supot iti lupot. Kanayo namot ti umawag Tamailiwak. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak dayta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanog ko. Iso ajak makaawag. Kasta ka di? Agina na ka nga ruden. Among ka di ang nagkasardya kaadalan tayo ani June? Nadamag ko ang sa anak ang nakaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin iti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, simaranta ka man ang timawag ni Dennis anya. Di ka man? Apay, sa anak anasaranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamat tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko no di na mangagtitimak ni Dennis. Unay katabiyarnes santon. Nalabas samot dayta. Anya nalabas ako nam. Agpay sumot. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumaytayab samot ti panunot mo. Maikawa aklaeng. Si Kam. O sige, pakanan na karudan. Taoray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbagam. Hi, Dennis. Adun samot ti naisupot mo, Adumot yan Sika ngay, ano ka din tinaisupot mo? Adamot basit. Umay kun inayon dita naisupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. O sige. Taga dito yung syudad ka kadi? Dito yak nagigyan. Ta medyo adayo ti lugar mi. Nagrigat ngamin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyanam kadimat. Agab-abang kami kanya Alex iti asidag dito paktorya. Oh, balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili.
Di ka kadi mabutang agmay-maysa no kas di pumanaw? Narwama kon. Adumot ket iti aso ni Antik. Naungat da no adda umay a tao. Iti rabi, ibulos ko ida. Ngam iti aldaw, ikulong kumatlaang. Saan ka di amay parit ti agibulos iti aso ditoy? Adamot gate. Iso adida makarwar iti inaladan. Ada ka di pa kariribukam, iho? Awan matkid di, mami. Pampanunutak la ti babayan na midwa na sabat ko. Di mo ko na na-inlove kan, iho. Adayo amain labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam. Suplada, kaya nadatangtangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan soplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti pa nagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti pakita na. Masapol aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya. Itatadatan dito'y pagkaskasiraan ta. Adaman damagakan ka. Anya reta, Alex. Seryoso ka man? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sa kanya Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akman. Hangam, adda na pintas, asaan anasaya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabalin na baliwan gayam. Iti day ta a klase ti panagsasawom gayam. Na in love ka. Nalabit. Ngam, saan ko pa ngayon baga nga agayatakin ko na? Gayam. Tingitingam pa'y day tariknam. Nunapudno tiriknam kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. No ngay madiskmayakan to. Gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manan nga imawag ni Dennis? Saan nga rod, mami? Nabayag basit asaan ngay mawag. Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka duma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Iso lang tinayat kan ayatak itiag na nayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamot awagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kwa. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasaya at no kasta. Nung ngay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta, mami? Jak lakit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat ta dito tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatig ti ibagayon. Kidawag, nga andi nga yung mantigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon manin analiday. Umayak inton madamdama iti karinderyayo, nana. Kasaritak tuman. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka naliday di kakaisuna nga anak ko. Apay mat nga man day Dennis. Apay adi na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mat ti contact number na taawagak man. Huwag man balasang ko. Amwam no adan sa bali ni Dennis. Tapos saan amang namnama ti anak ko. Ada ka din kaayan ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y mo tinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakitakin ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming anapintasak. Apay ang didak arman. Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag. Tamakitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak akapintasan. Agpaiso ka di day tang imbagam? Mama, di ka.
agpaiso ti ibagbagag. Isa ano matmatan ka. Orela aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo ni ti pusok. Mangeg mo ti panaggutok na. Nan, denggak man nga ron ti barukong mo. Oh, anya? Nangeg mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alaam, Alaam ta cellphone ko, takitaam. Jack maawagan. Cannot be reached ko na naman. Abay nga ta saan mo ang maawagan. Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga taan na po ka ti cellphone na? Bueno, anya nga ta? Sige, alaak, tapadasag man. Siyak ti mangawag kan kwa na. Padasam Numawagam, ibagam to kanya. Di ka agdanag, ibagakan ka numaawagak. Madanagan nga rod. Amangan mat no dadak sa napasamak kan kwa na. Apay adi matla umawagan. Hay, talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis? Nagbaliw nga ta ti SIM card nga agpaiso. Kunak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kwa na? Amangan mat no addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano no inaramid nan? Da kayo mat gayaman kan ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram kan kwa na. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kap-kap na kam ka din ni Cora. Apay akasta ti saludsud mo. Armek aya no saan ko akap-kap ni kan. Napintas nga agpaiso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao iti panaglabas ti panawen, bro. Nasaya at no agbaliw. Ngam kasanon no saan? Saan mat siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day taaragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka din, mami. Mapanta ni di pagadalan. Kitag pa'y numayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko ni itay. Naimbag jay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, tas saan ta amaladaw. Wan, iho. Kalpasan ti graduation. May sakanton nga inhinyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan ang nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akmat tainggaan mo tinagadal. Awan da ito'y abalay kita no saan mo nga ingaad. Inta nga ro din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka no iji balay dadayana. Agkasangay, kat si kakanumanan ti chef cook. Ipakadak pa nga rod ka ni mami, Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyo nga agluto. Iso nga rod ano adda agkasar, wano agkasangay, kas kada anibersaryo, kat si ti alaan da nga ag chef cook, talibre. Manon ti tawon day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inauna, wano inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay, kan naasawaan ng ti kaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat si ti nag-chef cook. Ken kanayon mat amay sa kakadagiti kakadwak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar,
Asino nga tamot niya ang chef cook? Alangan asi ka anobya? Kaano nga'y adumteng day ta at tiyempo? Madanon pa'y nga ta? Madlaw anapan nugkamanan, anapan nagluto, iti okasyon ti gayem mo. Uray na banugak, ta-enjoyment, mami. Dakkel ti maitultulong mo kadag iti kagayem mo. Gapo iti talentom nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmet, no makitak ang magustuhan dati inlutok, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Ti panagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangag paiso? Ladingitak anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manan. Kaano nga ta? Asumarungkar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo no bigat. Mabalin ka di nga intamot agpasyal? Wana, damo aday tanabigan. Sa dino ka diti kayat mo apagditanta. Anya ka di ti mayata papananta? Agpili ka no niya apark ti kayat mo apapananta. Kalpasan na, intamangan iti restaurant. Amom, naragsakak no kadwa ka nga agpasyal. Ure siyak mat Kadwag samot ti ay ayatek nga agpasyar. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi? Kunam? Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamot ti imbagam iti imay ka ijay balay iti kalman. Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka kumangarod awisan, tamapan ta kumaagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Ha? Agpasyar ta iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, ape ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktoryang asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas sinmaranta ni Aisa iti inawagan da ito'y ni Dennis. Iti matpaktorya naasidag da Dennis kankora kat iti agangay agayan ayat dan. Kabayatan na naliday unay ni Aisa nga agpadpadaan iti awag wenno isasangpat ni Dennis. Iti may sangal daw inawis ni Doris ni Aisa ama pandag pasyar ijay syudad. Papagayam denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, ape ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Wan, bareng numakita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jack mapanawan. Tasayang mat numangrikap ti karinderya. Ay, agurigor ni tita. Sayang.
Sige, jak nga ro dun sumurot no di ka umay. Inton maminsan lang. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laeng nga umay naksarong karan. Agurigur kayo matgayam, tita. Basit laang da ito, balasang ko. Naarbisan lang amin idikalman, kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ni Jay syudad. Kasla kayat naasaan, tita. Anya da ita akayat nasaan balasang ko. Makamay-mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay, nasaysaya at no sumurot kan ka, tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay di balay, tawan kadwa. Ikulong mo nagtiasoyo Taamangan no kumagat da. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi nga agmay may saak. Ijay to nga rot balayo ti pagawidan tayo to nagretira tayo. Wala, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan nga agluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant no mapanta iji balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi Pudno ka dit imbaga ti kadwata. Anagawid kayo kano ije balay dakora. Wala bro. Agmay-may sa kanong amin. Kat anya itan. Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina. Anya pa nga. Iso na lang. Tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami nga agluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta. Agasam, tasaan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa lang ita. Ngaminto nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos, Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan sameten nga no, gayam? Kastapay mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayam. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano sakti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-banga ili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod, no kasta iho. San na bale? Kanayo naktumat nga agawid dito Tinasken, ket adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sa bagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din, tada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrag iti trabaho? Kanayo nak nga aglaladot. Kan, saan ka nagsangaili itaabulan? Kaya't mo asawan? Nagbunga tinaramid ta? Nalabit. Saan matan ang nagsangaili? Kaya't asawan day ta, ang nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta? Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibagana iji balay mi. Naungat ka di ti amam? Uy, wana, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka dayjay. Kugtaran na ka. Kat sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kayat mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan gayam. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar. Mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amamo ti anti ni Cora, ang driver ti bus.
Iso ti maarkila apagluganan na iti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya a kalugaran, ijay danto lugar tayong aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalaysa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabas ti sapol ijay. Tas saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito eh. Kuna ni Cora, adinan kayat ti agtrabaho iti faktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, dito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni di lugar tayo? Uwan gayem. Saan nga umanay ti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayon tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iti ilim a San Vicente, gagayem. Ay, wala. Hala, kakabsat. Lakat paglugan. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iti ilim eh. Ala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kung may binakkan ka, tayo sangot ti pagyanan tayo kada anti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili a pangipatakderan yo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayab unay nga adayo dayta nga ili? Asinaglaang dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya tsuka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. O may kami tagpasyar, ah. Wansa mapanak tumamat agpasyar. Saan na bale? Tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa naragsak ka, anabigatan, anak ko. Kwa mami, natagtagainap ko ngamin asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam titagtagainap. Ado titagtagainap asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kwa mami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya, dahil na itagtagainap mo. Abay ka di mami, ada ka ti dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo. Ngam ko na damana. Ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Nikas la kamat abay iti kasarday ta ayos mo, Alex. Ha? Si kamon gahayam, Doris. Apay, di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Asino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Asino akora? Diyak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis. Saan yu kadingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay dati kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras api manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras api manaw. Ay sa, insangpad ka nun ni Dennis tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ijay batog da Dennis. Iso ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, kan ti agnagan iti Cora. Anya, agkasarda. Nagkasarda ka nun ijay syudad.
Padayala ang timaangay di tabalay na. Imposible! Sana pud no dayta! Inakpan kan! Pimanawan, ay, surutak! Apay anang turong ka dito eh. Kat saan kamat nga imbitado? Adangag pa'y sulong table ditoy. Nakasagana anap-apan tilamisaan. Anakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay sa, kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabitlang. Igamak pa'y tilamisan iti maudi aguntaway. Kas titirumbang iti daytoy. Naiburandisan dagiti baso kas kada kutsara kan tinidor. Di ba'y may salamisaan. Kastoy! Ay saos nun! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit ti kayong ko. Dinan amudar aramidin na. Anya ti ko nang balasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iti balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya. Naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparbeng. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasimot ti anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapud no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak ditoy. Ni Aisa, kaslag bala itay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa dayta? Apay gayam. Saan mo ka di nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damit ko ma. Saan nga ta ti paggarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbagbagaken ko na, may papan iti ayat. Nga manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito eh. Aapayan na iburandi sa amin dagita. Adalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap-ap tilamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Bay amon, sana bale, ta baliwan da tarimaanan tilamisaan. Apama na mapidot da dagiti na iburantis. No nadanon tayo day tangag balla, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egto iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tanti pa nag-serve dagiti daduma para iti makan. Ngam no makitak tinasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Jack Impagarod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagkalay sa Dakora kan Dennis ijay syudad. Ngam ijay ayan de Dennis, tinakaangayan ti resepsyon. Idinaamuan ni Aisa daytoy. Nasair unay ti riknana. Napan nga rod iti pakaangayan ti resepsyon.
Di na napuutan nga ingguyod na ti abong tilamisaan. Ket na ibundaris dagiti na iparabaw iti lamisaan. Pinilit mat ni Doris nga inyawid ni Aisa agayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Jack Impagaro. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No nadanon tayo dayjay nga agballa, sigurado ang nakaraman kanyak. Intapay agtugaw iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot ti panag-serve dagiti daduma para iti makan. No makitak ti nasaong agballa, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Intakit ti agtugawan. Anya ka di bagbagay itay ni Alex. Am-amom ka no dayjay nga agballa. Bayamon ko nakmanan. Awan sa Serbina rajay. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mang manganan. Day tamot laksang sangit ti aramidom. Anya ka diti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti Sir Apay nga ibagam nga awan ser-serbim. Napatag ka kanya, kanak ko. Napatag ka, kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita manday ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawan dagpay dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray iso lang ti ipaunag mo. No di mo kaya timangan itiin na po'y. Hello, tita. Nakaawag kayo, mat. Kumusta? Madanagan ako unay balasang ko. Di pa'y nang nangantoy gayem mo. Madanagan ako unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga road basang? Di pa'y rimrimwar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kastaan saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga road balasang ko. Kimuntungan, ngamin, danom laang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Adyak kaya't ngagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadiita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapanmikitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasao a proyekto. Umayak mamatag pasyar? Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga ing kayo pasyaran. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wen mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko ma. To kinasaon na pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayam ko. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko mano kinasauna pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayam ko. No adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Jack mapakawan. Ah? Ay, sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidom gayam. Papapasam ti bagim.
Dadaalam ka di tibagim gapulaang iti daydi a Dennis? Jak laim pagarup. Nga awan gayam sirserbi kan ko na. Ipay ko ti amin na panagayat ko. Ngam gayam. Inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Ado pa'y ti lalaki dita. Ang mga numakatumpong kanto iti mas maimayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamaligayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat tiagayat pay. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapuken ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapu itiliday? Lumaban ka kitni. Diyay nga rod ko na dan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam tilubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dahito itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mo't imbagbagakin ko na may papankan ayat. Kabsat tinang ibinbilangak ko na. Jakla impagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanin amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko nga inawawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa karagiti agrayo kan ko na. Amom ka di? Akanayon nang urayan ti isa sangpet mo. Wano awag mo. Kasta ka di. Ala, inakman nga rod dumawat kan kuwan iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tatiam muna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangakin ko na manipod pa idi. Anya? Hadyak lain pagarop. Ti amok idi kat ay ayatam ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasaritan ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na itinaramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no, di kan mangmangan. Naulpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay ngayon sukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko king ka. Kabsat tinang ibilbilangakan ka. Napatag akapsat. Jak laim pagarup. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pa ti agur-uray kan ka anasayat na masakbayan. Jak mo. No sumangbay pa'y kanyak day ta na saya at masakbayan. Apay kit din asaan. Ada iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka kadidita balay da Aisa? Wan gayam. Agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawag ti pamakawan kan ko ana. Kastamat niyan ti Maya.
Impagarop na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamot ti impagarup mi. Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aisa. Hindi makitak ti langana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisa. Agsipud ta nagriro iti impagarup na. Samay sa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalaysa ka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Gapo iti daytoy. Makonsensya aklakat nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpat gan nga inama. Kasanuak no ada mapasamak kan ka. Mami, Kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. jakmat garud makapangan, Mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan. No day tati kayat mo. No saan ka amangan. Jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. Ta sumaruno akamangan. Uray awanin mangmangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, Mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamot anapatagkan ko ana. Dagit sila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba inday jay alalaki? Umay kakit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan mag-anab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasang ko. Agyan kami laangan diti balay mi. Saan kami namangmangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadimaasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang aruden mangan, Mami. Kalpasan na, mapantayo iti karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, Mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti saam amarikrik na. Agyaman na anak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo matama si Kuga. Naitalag silsilpon nagmalmalim tara aramida. Di ka man dumayabong dumdita. Tadi mo marik na tirigat ti agsikog. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldo. Adamat mabali na mailuto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagduman ka ni Aisa. Ni Aisa, disnodo nga agluto iti makan. Mabalin ka dito agdamag, kapsat? Anya ka di day, sir? Saan kayo taga ditoy? Saan ka di? Papananyo ka di? Damagak man, no adayo pa dito iti pagadalan. Asidiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di maestro? May sa ka engineer, da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay, no kayat yo? Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod, lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige, sir. Lumuganak nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saa ka trabahador in faktorya jay syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay, sir. Ang nagbakasyonak lang dito sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngem labor pa ilaing nga, tagdadamo kang agtrabaho kanyak. Agpaiso, sir.
Alaan da ka trabahador iti pasdag nga ipatakder yo. Dula ka ta nagagat ka ngagtrabaho, apay kiti nasaan. Nene, dito yun ti pagadalan, sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay. Aday ta, nailukat mo't laangan ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inluto mga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada kayo lata ka ni mami ang mga andingay kanyak. Iti panawon ti panagladingit ko. Wan, da kami kinitita ti agnanayon ang mga dingay kan ka. Kat si kamat, masapul adi mo baybay ang tibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adan akas ang mapasamak kan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber? Bayam maidalit ka? Gapo iti saan mo apan panangan? Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasaga na plato, kutsara, kas kadabaso iti lamisan. Adda ka di mo mamayat apanganan dito eh. Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tamapan tayo ijay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, ta sa anak ang matudingan ang mga isuro iti karinderya. Iso ati Pilyem, katay mo manaimas tiluto da. Un, sir. Hintay yung ngarudan. Asidaglaang dito iti karinderya ako nak. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayan tayo lang ti akin kuko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Ala, tugaw kayo pa eh. Agtugaw tayo ko naman. Apay adda kami laang nga eh. Nay, adday tanti akin kuko, sir. Ha? Ti babae? Ni, apa yan, sir? Dayo ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, malidayan ni Dennis, gapu iti kinasadot ni Cora nga asawa na. Malagip na ti kinagagat ti sigud agayim na ani Aisa. Iti may sangal daw, napan ni Larry iti pangipatakdaran da iti pagadalan. Kat naamam muna ni Alex. Idinapanda kan ni Alex iti karinderya ni Aisa. Naklaat ni Larry ang nakakita kan ni Aisa. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas ang napauluhan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ti babae? Ni, sir, apay anay ko lang kayo ang nakakita kan ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Ne, da kayo mat Alex. Anya ka dito order yo? Sir, agpili kayon, noan niya ti orderan nyo. Apay ka di, sir. Kasla naklaat kayo ang nakakita kanyak. Ko. Siya ni Larry. Saan ko may ladawan ti si Daaw ko ang nakakita kan ka? Saan ko pa may ibaga? Noan niya ti makagapo?
Ada ka ti basol ko kada kayo, sir? Awan, miss. Ngem ipasigurado nga umayak manen. Nga adda kadwak amang kita ken ka. Di kay maawatan, sir. Uray siyak, miss. Jakmat maawatan da ito eh. Sino ka di day check kadwang maimay nangan dito karinderya? Alex? Isu ni Engineer Larry. Isuda ti mangipatakder iti dakkel a pagadalan ditoy San Vicente. Apay akas jay ti panangkita na kanyak. Kas lamaro na wak iti panagkit-kita na. Mas dawak mat. Ay, saan ka di ako nana? Nga umay manan, nga adda kadwana. Apay nga ta. Jak maawatan day jay nga Engineer Larry. Itala nga nagkita kami. Ngam, inalanak nga agtrabaho iti ipatakder da pagadalan. Kasta ka di? Alex, saan ka di anangato ti tangdan ti agtrabaho iti construction? Nagbit ka mat anapan ijay San Vicente, iho. Agpalas kayo, tada pa panan tayo. Mas daaw kayong tulakit di iti ipakita kada kayo. Apay akas lagdardaras ka. Amangan ngamin numang rikap ti karinderya. Kat saan tayo amakita ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya ka di ayati ko nam nga ipakitam kanyak, iho. Basta, napatag ti ipakita kada kayo, mami. Masiguradok amas daaw kayo akas kanyak. Urayan kayo jay lugan. Kartingan nyo ko mami. Anya nga tati kayat na nga ipakita kanyak. Kartigak man laengan. Ayan ka diti para trabaho abadok ana kasi di kalman. Kitaan di taan. Masapul ka di pa nga umay kuyawat. Uray sula kumamat ti may tulong mo kanyak. No kasta. Inasawa na, tapno adda katulungam. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan. Di na magkulaing no ayan ti badok. Day takot tirigat na kan ka. Apay, paiyawat ko ayakan ka tibado. Di ta ka malangan. Siyak malangan ti mapanagbirok. Mas dawak mat Kitkitam nagdagsan ti tiyan ko. Sika ko mati agsikog. Saan na siya? Adda umay alugan. Kasla ni Engineer Laring samot daytan. Apay nga ta nga imbaga na nga agsubli. Nga adda ka no kadwana. Urayan ta ti sumaruno ang mapasama. Maburbur anak iti dayjay nga inhinyero. Kitam, adda ba kita kadwana? Dimsa agdan itilugan. Asino ti kadwana abakat? No kayat mo, damagam no asino inton makadanon da dito eh. Mabainak lakit di amang damag no asino. Umayda nga agpaiso dito eh. Kitaan ti babae, mami. Ay, isa. Imposible na ito, eh. Kasanong amuyo tinagan ko, nana. Matikawag. Itay bigat. Kastamot lang ti reaksyon ni Engineer Larry. Idi nakita nak. Pasensya kan, iha. Ada anak ko akanagnagan kan kaingingas mo. Ayan itadayta nga anak yo, ma'am. Awanan balasang ko. Naaksidente kat napukaw mi. Kasta ka di, nana. Siya kun ati ibilang yung nga anak. Tapno mabawasan ti iliw yu iti anak yu. Agyaman ako unay, anak ko. Ada sopas dito nana. Mangan kayo tapagin inanaan nyo. Mahilig mat nga agluto da ijay nga anak ko, iti sopas. Anya?
Anya, ada kaingingas mo. Sa bagay, adamot kasta. Agka kaingas nga oray sa andang agkabagyan. Ngem ti pagsid na awak, mami. Agbada matla tinagan mi. Anya? Daytan ti kasla imposible. Agraman naga, nagpada kayo. Day tangaro ti pagsid na awak ako nak. Ngam awan ti imposible, no pagayatan ti apo. Apay, anya nga tati plano ti Diyos kanyak, mami. Ay, di tay amo, anak. Ngam no maminsan, no tulungan ti tao ti bagina, saan mo tabaybayan ti apo? No binaybay ak mo ti bagik. Amangan no naidalitak itan. Iso ano maminsan, ada iti tao amang panday iti masakbayan na. Nene. Apa yan gayam? Kasla imot mo ti sangalubungan. Nakalidliday ka. Malidaya na kiti ugali ti asawak gayam. Nagsadot, ken wara. Di na pa'y amo ti agluto. Ha? Saan akas kan ni Aisa, analaing agluto? Aminat gayam. Dakkel ti nagdumaan ti ugali da ka ni Aisa. No apay anjak nakita dayta. Idi ang gayam kami pa'y ka ni Aisa. Day tatay kunadan. Agrasya, ngem inwalin mo pa'y laeng. Ngun nga ron. Saan ba't nga ron nakaslat tarakan? Ano na umakan kat mabalin mo nga isubli? Ah? Unay kat tatarakanin. Apay, baka wanunuang tapno isublin? Dayta nga rudkat. Tao ni Cora. Iso asaan na mabalin nga isubli. Ha? Kadwam day ta lalaki, Alex? Adda ka dito San Vicente, miss? Ay, Mrs. kagaya man. Tanagdakkel mo ta tiyan mo. Alangan mo't amis ka pa'y laeng. Kat masikog kan. Che, Ne, agam-am mo kayo? saan ko nga amo day ta tao? Iso ni Engineer Larry. Iso ti akin proyekto di ta maararamid a pagadalan. Engineer ko na? Agtrabaho da dito eh. Wan. Alaan nakpay nga rod at trabahador na. Nalaka nga min ti sweldok inje pagtrabtrabahwak inje syudad. Agabang akpay iti kwarto a pagyanak. Kasta ka di? Sige, panawan kayo pa. Nakaskas da aw ti panakairanran na, ti panagkakaingas da. Kan agpada da pa'y itinagan. Huwag nga rod, mami. Iso adinardaras kayo nga impan ije San Vicente. Mas daawak ka talaga idi nakitak. Nasingpet pa'y tainik kan na ta iti sopas. Naimbag ta ije akarinderya tinsuro ni Alex apanganan mi. Naimas ti luto ni Aisa saan ka di? Pudno day ta, mami. Ijay kami to amangan kadagiti kakadwak. No agtrabaho kami ni Ijay. Magustuak ti ugali da ijay abalasang. Nadayaw kan nasingpet. Uray damo tayo tinagkikita. Uray siyak, mami. Magustuak met ti kababalin na. Kunam nga dapapanam. Nagsubli ka mat adagos, kan nakamisuot ka pa'y. Nasabat ko nga minda Alex, kanti kadwa na lalaki. Apay kung manong nasabat mo ida. Alda ka di inaramid akin ka. Diyan nga min kadwa na lalaki. Nagkita kami idin iji syudad, kat pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Ano ti basol na? Naigalis, kat nadungpar na. Iso a pinagsasawa. Apay a pinagsasawam kat naigalis mo't gayam. Nabainanak nga ro ditay. Iso a dinadaras ko ti Pimanaw, idi imbaga ni Alex nga inhinyero mo't gayam da at tao. Iso ti akin project iti maaramid a pagadalan diti San Vicente. Pagmadyan ti saan anatanang a tao. Di mo ammo na niya ti kinatao na. Nangato gayam a tao ti pinagsasawam. Mangan kami man dito karinderyan, ading Aisa.
Agtugaw kayo, sir. Agpili kayong matan, no anya ti kayat yo. Ta-serve me. Di na ko man awagan iti sir, Miss Aisa. Ha? Kababain mat no di kay awagan iti sir. Kababain ka dagiti makangeg. Amangan no ibagada pa'y abastusak. Ngam pakaragsakak, no awagan naklatan itinagan ko. Ad-ad naman na nakababain, sir. Di kay pa'y maawagan iti manong. Nagan nyo kit din. No awagan nak iti sir, saan kami nga umay mangan dito kadagiti kakadwak? Ha? Kaya ta sa mundo ita? Di yo kaya tiluto? Kasta, sir? Uy, ad-adapin mintas kay di imisam ka. Kadagiti ngamin kalabas, di ka pa imisam. Kasla ad dalam lamayam. Imadumatan ti parokyano iti karinderya. Manipod adda ti trabahador iti pagadalan amar aramid. Wen nga rohed, mami. Alaan ta ni Doris sa katulungan ta iti karinderya. Ibagam kan kwa na. Kayat na nga ta. Kayat na siguro. Tawan matrabaho na. Saanan a part-time? No di kat matangdanan a binulan. Wen tapno adda kadwata. Anak, madlaw ko kat kanayon nakaakalangay dya inhinyero. Saan nga tangag gusto kan ka? Amangan numasaktanak lang, mami. Nadidigra ka ni Dennis. Ngam agpaiso ka diti imbagana, adi na kanu imbagbaga, nga ay ayatan na ka. Ading Aisa, mabalin ka di nga umayak agpasyar iti balayo? Maikariyak ka di apasyar, sir? Apay kit di na saan? Bilibak matkan ka, sir. Tauray inhinyero ka. Saan na nababati pa nagkitam itikas kada kami? Tinasaya ta tao. Di na ruko din ti panagayat na itipada na a tao. Baba ni ti adal, wenno pirak. Italaan ang ngagkuday ta kada kayo, sir. No kasta ko maamin adi adal kan baknang. Nagsayaat kat kuman. Agpapada tayo amin alamo-lamo arimwar dito'y lubong. Saan ko maati makita tayo ti pagibasaran tayo? No di ket ti marik na tayo. Anya ti kayat mo asawan, sir? Ti makita, ket ti kunada nga adal ken pirak. Ti marik na, ket tinapudno a panagayat. Uray pak ng ti tao, no nakurang iti panagayat, awan ti serbina. Naimbag amalam yun, nana. Nakaumayak dito'y balayo, takayat ko kumaapormal ti panagaram ko iti anak yo. Napudno ak, nga mariknak adi naktalkan ti anak yo. Nadidigra ngamin ti anak ko, Barok. Adang ngamin gayam na, ngam nakikalay sa iti sabali. Adi man lang nagpakpakada kan ni Aisa. Napudno akin ni Aisa, nana. Nulakit di takayat nak, agkalay sa kami adagos, tapno saan nga agdwa-dwa. Saan ko ama inakman ti anak ko, Barok? Iso ti kasaritam. Agano sak amangaram ken kuana. Barang sungbatan nakto, nana. No ipakitam lakit di anapudno ka, makita nanto ti kinapudno mo. Talaga akasta ti aramidak, nana. Ikagumaak, agingga ngagbaligi ak. No siyak ti sika, song bata ko ni Engineer Larry. Amangan no agladingi takto manan. Saan ka di? Anamin anon ng imbaga na nga ayatan na ka? Apay ni Dennis, imbaga na ka di nga inayat na ka? Jack pa'y nanggag nga imbagana. Ngam gaputan na singad kanyak. Impagarup ko nga agayan ayat kami. Day tati kunada akam mali apagarop. Jack lakit din nadnadlaw. Akabsat lagayam ti pangibilbilangan kanyak ni Dennis. Iso nga ita,
Taad da mangibagbaga nga ayatan na ka. Saan mun apalabsan? Gamata mun. Nasingpot mo ti inhinyero. Sika mo ti masabat ko, bro. Mapangka ka di Talier? Wan bro, mapan kakadimat iji construction site? Una, bro. Ay, adagayam ibagakan ka, bro. Anya deta? Agrayo ni Engineer Larry kani Aisa. Anya? Agarayo ti engineer? Sana mabalin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Jack in pagaro, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Jack in pagaro, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya dadya gayam? Agrayo ni Engineer Larry kani Aisa. Anya? Agrayo ti engineer? Sana mabalin. Apay kumaasaan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry, kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to'y tiriknak. Mabalin, Jack kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Jack man amo, bro. Basta, Jack maawatan tiriknak. Ay na. Anya ko matikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan na ta umayak mat ije San Vicente, iho. Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami. Numabalin la ko maakat aramidak, iho. Itala nga nagayata kiti kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pasungbaten, mami. Agayatakin ko na. Sapay kumatagbalegi ka, iho. Aywin gaya, mami. Malagip yo ka DJ kunak ababai ang nadalapos ko idi na minsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ije San Vicente. Masikog. Imbag man, taada ng asawa kan kwa na. Kat ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng, adi mo mapakpakadaan. Madamag ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nam? Ubing kami pa'y ini. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabasat laang ti pangibilbilangan ni Dennis kankwana. Ninamnamamat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di? Namuan mi lang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Isudye nakita ta amasikog. Isumot lagayam nga adda dito'y dayja babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw, idinakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idinaigalisak. Ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis idilim mabasak ijay. Ijay batog da kalsada.
Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ija syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unag ti balayda. Kasta ka di? Uray ni Dennis, adamot dito lugar tayo? Un kanumat. Nagsubli ijay talyer aka selper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siyak. Kastamot ti amok. Ngam idi nagdamagak iti kaarubad Adda damot gayam dito'y San Vicente. Imbaga, takayat day dya babae ti agyan ditoy. Kat taga syudad mat. Ay, sung batam ki din ni Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayo mutin. Mami, sung batak ka din day dya nga inhinyero? Apay asya ti saludsudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, ta sika mo ti makirelasyon. Adda nga min amak ko, mami. Diyak kayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka. Naamiris ko itan, mami. Di namot ngagpay sa imbaga. Ngam, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasaktanak iti husto. Iso nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tirik nama. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhinyero. Naragsakak mo't kiti. No kasdyan nga umay iji karinderya. Kan no umay pumasyar diti balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao kat bagbagi na laeng tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laeng. Ay saanen a panagayat dayta. No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Ada tao ang mga asawa wano makiasawa tapno ada ibabaon na. Tapno ada mang serbikan kwa na. Ngam di na mat itad ti kasapulan ti asawa na. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten. Tadi nak pa'y lasong batan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asong batan ka, Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo, iti anyaman abanag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asa anak to nga agaramid iti anyaman a pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asan asyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka apanawan. Sana mabalin adiktaran ka. No anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ako, unay. Saan arumbang asika ti agyaman? No di ka tiyak. Kumusta ti boss mo? Kastamat ni Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita ije karinderya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro. At damat karbangan ni Aisa nga agragsak, iti sidong ti tao anapudnukan kwa na. No apay nga italangan na kaamirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Itatala ka kompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na ti kinapatag ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamatikan iti kunada. Amariknam ti kinapatag ti may sa abanag, no daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasat tayo nga engineer. No iso ti mang tagikwakan ni Aisa. Oh, apay nga agmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagik. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo, basta na sakit tinakam ko. Panawan nak pa dito. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko.
Ubing ka pa'y, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyamanak pa'y ano pumanaw ka atal talagan. Oray saan ka kuman ngagsubsubli. Kastigayam tirik na ti mapukawan. Isumat lagayam akas la agbal la idi ni Aisa. Idi nakikalaisak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saam. Nga awan matapulos karbengak. No sinalimot mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklaim pagarup akas to iti pagbanagan ti panangikalaisak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Ta isumat ti pinilik kan inkalaisak. Kaduain nakman, tayin tapasukatan iti baro ti pilit tilugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit tilugan, sir. Mapantangarodan. At damat extra apili dito ilugan ko. Di lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga rod, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko. Adayo ka di ti talyer ditoy? Asidig lang, sir. Di talaang sumaron a crossing manipod ditoy. Kunaklakid din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalyer iti madalanan nga agturong ditoy. Umunag pa'y ngamin iti crossing, sir. Sikamat kaya Alex. Akinlugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas ka no ti pilid na. Engineer Larry kunam? Uwan. Isuday ta. Imunaak lang abing mabanti talugan na. Tadaib tarimaan na di taunag. Imbag ka pa'y. Tanod na papananak at kadwa na ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isong ano adda papanan na. Siyak aka na hayon ti mangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. E dinto tatikad kadwam kat saan na taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho kamat iti construction. Saanan? Ngamin, adda saan ko akaya tamakita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon samet. Wan sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Iso day ti makagapo. Anasaktan ni Aisa. Piman na Aisa. Wan nga rod sir. Sir. Sinumbatan na kayo ka din. Saan pa yung rod? Madlaw ko nga da amak na amakirelasyon. Anos lang sir. Awan papanan na. No di sumuko ti kalaban ako nada. Saan madakalaban na Aisa? No di kat patpat gan. Kung kunaklaan day jay sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay jay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag-double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka. Songbatan kan. Ha? Pudno ka di? Ay sa, pinaragsak nak. Agyaman ako na eh. Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amom, nusong batan ka numot ni Doris ni Alex. Ag-double wedding tayo. Ha? Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatimbaga na. Nabayag gayam nga darik na ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngamdimot ngamin arman ni Alex. Ha? Jakla yung pagharap. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado kasong batan tigayam ko. O di aggidan tayo nga agkalay sa. Numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mo't ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ija simbaan. Alangan mo't
Asong batak adagos, nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex, agpakiputak basit Pasensya. Ngam na ibagak kan ni Larry. Nga adda pa nagayat mo kan ni Alex. Ay, saur ka. Aping imbagam. Kayat ko ngaming aggigiddan tayong agkalaysa. Ay, maangay nga rod ati kadakkelan akalay sa dito'y ili tayo a San Vicente. Kasano ang mapasamak ni Kasta? No di mo matsong batan ni Alex. Ah? Ayawanan niya. O sige, di ka agdanag. Intun umay manan ijay balay, sung batakon. Ay na, sapay la ko ma. Tagpadataan na ragsak, iti day tanga aldaw. Ungayam, imbitaram ka di ma ni Dennis. Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack, amukan kwa na saan ana sakit tinakam na? Taadamat ni Cora, itibiyag na. Nagpintas ti panakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdama laeng, umayan dagiti upat ang nagkasar. Nagpintas akitaan dagiti arkos, saan ka di? Wan nga ron. Baknang at talaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko nam. Diyak naawatan. Agyaman kami amin iti iyo umayo kakabsat. Mangantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, adu ti sagana. Kablaawan kayo, anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris ken Alex. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo, matanak ko. Kastamat ka na kayo. Alex, kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itidakal at tulong yu kada kami, Sir Larry. Awanan yaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay najak laing pagarup nga aggidan tangag kasar. Wen nga rod, gayam. Jack mating pagarop. Ay, kunak mo talaga anar ba idin tilubong ko. Ngamit nakaragragsa ka talaga. Kablaawan kayo, Aisa. Kan Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex. Kan Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan. Jack impagarot, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.